Welcome back ke bafowethu khona ke la ku Big Space ikhosi ke ligcineke lihambile la khona ke lapha eEgypt la eliyodlala khona ke nayo ke Zamalek kumdlalo ke wayo iCAF Confederation Cup uzodlala ngayo ke lapha iweekend and bengikhulumile ke indaba yakhe kushinga ukuthi impela uzohamba ke nalo ke ikhosi khona ke lapha eEgypt njengoba kama reports bevezile and nangempela ke uvelile ku video and bamvezile ke futhi la ku squad and ke naye ke lapha uDuprez ubuyile uhambe naso ke futhi squad okuyindaba ke ezimnandi fona kamakhosi and baphinde bahamba ke lapha no goalkeeper ovimba ke lapha kwiDDC yayo ke Kaizer Chiefs yena ke uMazamba so sinjalo ke mbukela umdlalo ke lo obaluleke kakhulu fona kamakhosi kumele ke bewine noma ke bedraw akumele ke bedliwe ngenxa ukuthi ke phela mabedliwa kungenzeka ke bephume ngenxa ukuthi ke iAl-Masry izodlala nayo ke lapha iZesco and iZesco iyodlala ke Egypt so iAl-Masry mayiwina and ke nayo laphana iZamalek wina okuchaza ukuthi ke lama team o2 wase Egypt ayadlulela ke lapha ku last 8 so iKaizer Chiefs kumele iwine noma idraw kuze ke idlulele phambili so impela ke zinjalo umbukeli izoke lezi ke indaba dekuphathele zona ama updates cela ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ayingithi nje danke ngiyazi bongela.